Dumelang and welcome back, and thank you so much for joining me. Le nna ke tlo share molaetsa ka ga ile gore Prophet Enigma o boletse gore re swanetse gore re direng. Ba mmotsisitse ka gore e ka ba ile gore Tempo se dumeletse na taba tsa di-polygamy ke tsona. A bolela gore polygamy se a se ntho e leng gore morena Modimo wa e dumela ka ga ile gore motho o tshwanetse gore a ratane le motho o tee gomme ba kopane e be nama e tee. Le ka gare ga Baebele a gona mantšu a e leng gore a bolela seo jwale ore seo ga se sona. Ge monna a šala a sepela ya go nyaka mosadi o mongwe a re ene o tsena ka gare ga Tempo gore o mongwe o tlo šala e kwa bohloko gomme o la ga a šala e kwa bohloko ke se e leng gore Modimo ga a dumelane le sona. Jwale ore go bao e leng gore ba tsene ka gare ga Tempo ba tsebe gore tabeo a se e leng gore Modimo o dumelana le yona. Ge monna a se gona ile mo gongwe o mongwe o šala a nagana eng ka gobane batho ba ba tshwanetse gore ba phele ba babedi, basadi le banna ba tshwanetse gore ba ithute ba amogele gore batho ba tshwanetse gore ba ratane ka botee ba le ba babedi fela. O mongwe wa boraro ba tsebe gore a inyake ge ntho eo. Jwale bo ba mosele ke bona ge e le gore ra ba bona ba support-a taba ya Tempo, ba tlhokometse basadi ba bona le ge e le gore dintwa di ne le go ba gona ka gare ga Tempo sa bona. Ba tsebe gore seo ke se e leng gore morena Modimo ga a dumelane le sona. Jwale ga tswela pele a gaeta mpumelela gore a tsene ka gare ga Tempo, o tshwanetse gore a tsebe gore tša di dira Modimo a dumelane le tsona. O iša ngwana gagwe ka gare ga ntho e leng gore ga se yona ka ge e le gore yena ke ena e le motswadi, ke ena a tshwanetse gore a bontšhe ngwana tsela. Jwale tša di dirang a tsebe gore o tlo ya sekgokweni gomme mpumelelo yena re bona e le gore a se motho a tumelo e leng gore e tshwana le ya papago. Papago ke motho wa go tsamaya dingaka, re tlho re mmona išitše bana ba gagwe go ba porofeta ga go dingaka. Jwale ke nagana gore ka tumelo ya bongaka le bo batho ba porofeta ka mogwela ke ba boneng ba dikereke tše di itseng, a motlho mongwe Tempo se kane be se dumela go swana le kereke Ntate Modise e ya dumela gore basadi ba mehleng ya bofelo basadi ba tla re ba le šupa ba kgoramela monna le mongwe. Mehleng ya bofelo basadi ba šupa ba tla kgoramela monna le mongwe eo e leng gore ba ga Ntate Modise ore ba e dira gomme ba tsebe gore tabeo ga e dumelane le seo e leng gore Modimo wa se bolela ka le ge e le gore e ngwadilwe ka gare ga Baebele. Ba tshwanetse gore ba lebale ka ona mantšu ao. A se gore ge ba re mehleng ya bofelo gore basadi ba tlo kgoramela monna o tee ba ntše ba ba šupa, a e re seo ba tsebe gore seo ba se dirang ba tswile tseleng. Jwale o ka re mpumelelo ka ge e le gore ra mmona gore di-poster tša di-poster mola o bolela ka taba tša kereke e leng gore ke ya gore o santse re rapele Modimo, o santse re phološwe. O ka re ge a fihla ba ka mofa molaetša a kgona go phološwa gomme a tšwa ka gare ga tumelo e leng gore o ka gare ga yona, a tlogela taba tša Tempo, a kgona go tšwela pele ka lerato, a fa tirelo lerato le e leng gore le a tlhokagala ka ge e le gore le gane jwale re a bona ge ntše le babedi go bontšha e le gore ba happy. A gona le bothata bo e leng gore ba gona bo gona, a gona le ditshele tše e leng gore di gona. Tabe Pastor Enigma a bolelang ka yona ke bona e le nnete go ya le ka mokgwa e leng gore ke bone tirelo le vuyo ka se ba elwa ka gona. Ke dumelana le Pastor Enigma, ke re seo e leng gore ba se dira a se sona, ke ganana le sona. Tempo a se sa loka, Tempo se tliša dintwa ka gare ga lapa. So emišang ka taba ya Tempo, taba tša monako e thule tšona ba swantše gore Pastor Enigma a ba porofete a bolele taba ya monako e thu gore e tlo dira jwang ka ge e le gore o boletša re polygamy ga e nyakege. So le bona ba le ba phelang ba ya kwa go monako e thu ba re bona ba nyaka go tšwetša marato a bona pele, ba tshwanetse gore ba tsebe gore seo se kgahlanong le se e leng gore Modimo wa se nyaka. Ke jona tšeo, and thank you so much for watching. Please forget to like, comment and subscribe. Ta-da.